čisto srce Marino, prepuno dobrote, pokaži svoju ljubav prema nama. O prečisto srce Marino, prepuno dobrote, pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Srca pravu ljubav, da čeznemo za tobom. O Marijo, blaga i ponizna srca, sjeti nas se kad sagriješimo. Srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednici su nam Josip Dandić i Ivka Malkoć-Bastašić. Završili smo sa ciklusom emisija Sport i ekonomija, tematske cjeline, život i životni stil. I danas ćemo govoriti o ženama poduzetnicima. Unutar tematske cjeline žene za ekonomiju. Kako to žene pridonose ekonomiji? Što to znači poduzetništvo s povjerenjem? Razgovarat ćemo sa članicama udruge Catholic Crow Women i ovom prilikom najaviti veliki duhovni poslovni događaj, konferenciju koja će se desiti u veljači ove godine. Razgovarat ćemo sa predsjednicom udrugom Andrejom Moroš, sa Ivonom Zgrabljić, koja će ujedno biti voditeljica radionice Postavljanje poslovne strategije, te sa Evom Vukina, koja je isto članica Catholic Crow Women, koja će biti jedna od 5 govornika na drugoj konferenciji Catholic Crow Women, koja će se održati 24. veljače ove godine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Drage žene, dobrodošle u našu emisiju Franjina ekonomija. Kako ste nam?
Hvala na pozivu. Dobro, super. Odmah lijepo na ovom mjestu. Evo, Andreja, tebi smo već imale prilike čuti. Bila si nam prošle godine. Evo, ja sam osobno bila i na prvoj konferenciji, oduševila sam se sa konferencijom i odmah smo uspjeli i dogovoriti našu emisiju. Prošle godine smo govorili općenito o udruzi, kako je nastala udruga, rekli smo što je to platforma Catholic Crow Woman. Evo, danas ćemo malo više, dosta ste napredovali, unutar godinu dana već ste napravili jednu konferenciju na razini Hrvatske, bit će i online, osim što će biti ovdje i u Zagrebu. Evo, razgovarat ćemo danas, svaki čovjek ima talente. Jedna mala degresija odmah u hrvatskom jeziku, čovjek je imenica muškog i ženskog roda. Što znači da kad kažemo čovjek mislimo i na muškarca i na ženu. Ne postoji imenica čovječica ili žena čovjek. Čovjek je i muškarac i žena. Druga mala degresija koju bi voljela reći je da mi kršćani, posebno rimokatolici, smatramo da nas je Bog stvorio sa raznim talentima. Ti talenti služe da druge obogatimo i da približimo sliku Boga njima, koje posljedično i nas same obogaćuje. I zato se kaže u našoj vjeri da dajući dobivamo. To je matematika evanđelja. Upotrebljavajući te talente, naš život postaje bogatiji. Kako? Kako doprinoseći našem društvu, doprinosimo i zajednici u kojoj živimo? Pa dajući sebe, dajući svoje vrijeme, dajući svoje znanje, dajući svoje ruke za drugoga. Zašto je važno otkriti svoje talente ukoliko ih nismo prepoznali u nama samima i koliki je blagoslov živjeti život dajući se kroz svoje talente? O tome ćemo pričati danas u ovoj današnjoj emisiji. Svatko od nas sačinjava to društvo i svatko od nas je odgovoran unutar svojeg mikrosvijeta. Mi smo Božje sada, mi smo sadašnjost i dopustimo Bogu da djeluje kroz nas u ovom svijetu. Vježbajmo se u davanju povjerenja Bogu. Umnažajmo svoje talente koji su nam darovani od Svevišnjeg. Nemojmo biti skromni u tome. Dajmo svoje talente i za druge. Evanđelje nas uči kako je blaženije davati nego primati. Evo, ovo je bio mali uvod, a sad ćemo čuti naše gošće. Andreja, ako možemo početi s tobom. Ti si predsjednica udruge. Rekli smo, udruga se zove Poduzetništvo sa povjerenjem. Molim te, reci nam malo o vašim ciljevima, o vašim planovima, željama, viziji. Evo, očito da vidimo da se želite stvarati, da ima potencijala u našoj domovini i da ima ljudi kojih to interesira. Pa evo, hvala ti na pozivu za početak. Evo, pozdravljam sve slušatelje i evo, u inicijativi trenutno ima 2440 žena. U udruzi Poduzetništvo s povjerenjem, ne znam sad točan broj, nažalost, ali evo mi organiziramo već drugu konferenciju i nekako smo spremne zaprimiti 470 žena uživo i 100 online. I što reći, evo, svaka od nas je poduzetnica za sebe i nekako u zajedništvu koristimo te talente za druge. Konkretno kad gledamo iz pozicije evo, naše udruge i inicijative, mi zapravo želimo podržati svaku ženu koja razmišlja o poduzetništvu i koja već je u poduzetništvu. Ono što je nama isto cilj da se zapravo umrežimo, da budemo tu jedna za drugu jer smatramo da smo u zajedništvu jače i da zapravo u zajedništvu više pridonosimo, a samim time rastemo znači i u duhu i u onom čemu smo pozvane svaka za sebe ponaosob. Odlično, rekli bi mi u ekonomiji dodana vrijednost. Tako je. 1+1 je uvijek više od 2, ne? I stvaramo uvijek veću vrijednost. A dobro, znači vaša misija bi bila znači da se pomaže jedan drugome u tome da budemo još jači i da još jače svjedočimo koji je zašto smo mi tu. Da, zapravo misija je da udruga pruži podršku, resurse i edukaciju znači ženama koje žele živjeti svoju vjeru i koje su dio poslovnog svijeta. Naravno da mi smo tu i za one koji tek razmišljaju o poduzetništvu, a i za one koje već evo posluju neki određeni dio. Ono što je super je to da mi imamo sad trenutno događanja na kojima žene dijele svoja iskustva. Uh-huh. To se zove inače intervju s poduzetnicom, a imamo i događanja gdje žene dijele svoje znanja. Uh-huh. Tako da evo zanimljivo je koliko zapravo mi imamo jedna drugoj zadati
i nekako opet pozivam sve da sve ono što imamo nekako dijelimo s drugima, jer tad zapravo, evo, kao što si ti rekla i u uvodu, uvijek smo na dobitku jer umnažamo to što nam je dano. A to se sastajete jedanput mjesečno ili koliko često? Da, evo, u inicijativi ima 3 redovna online događanja svaki mjesec. Do sada smo imali više od 50 događanja, uključujući tu prvu konferenciju na kojoj si ti bila. I evo, već inicijativa postoji 18 mjeseci i evo, baš smo ponosne na brojeve i na osvrte koje nam daju žene. I evo, puno smo vremena uložile u to. Znači, inicijativu vodi 7 žena koje imaju svoje firme i evo, rezultati su vidljivi. Ono što je odlično je da se žene umrežavaju, povezuju, podržavaju, dijele znanja i budu tu jedna za drugu, evo, i sa savjetima i sa, evo, nekom možda emotivnom podrškom koja je nama uvijek važna. I evo, naravno, poslovna suradnja koja je onda posljedica takvih umrežavanja. Je. Evo, bila sam, moram priznati, kad ste bili na Svetom Duhu, tamo ste isto imali jedno umrežavanje i mogu stvarno reći da je bilo jako lijepo. Kava sa poduzetnicima, ako se dobro sjećam. Nego... To je bila duhovna obnova koju je vodio naš duhovnik, Ivan Marija Lotar. Imamo različite teme za duhovne obnove koje uključuju poduzetničke tematike, primjerice razlučivanje u poduzetništvu ili poduzetništvo s povjerenjem, jer to je ono o čemu mi stalno i pričamo i nekako pokušavamo živjeti u tom povjerenju i baš u tom povjerenju onda i biti poduzetnici. Dobro. A što onda za tebe osobno znači to povjerenje? Kako predat to povjerenje koje imamo, koje je nama puno lakše reći? Kako predat povjerenje kad, evo, imaš određene teškoće i reći, Bože, ja ti dajem povjerenje. Kako to? Kako tebi zapravo, osobno to? Pa zapravo, kad mi konkretno u udruzi nazvali smo udrugu poduzetništvo s povjerenjem jer želimo reći svima, to je svijetu i svima, da naše povjerenje leži na stijeni ili zapravo leži u Bogu i sve ono što mi jesmo predajemo u to. Tako predajemo onda i naše poduzetništvo. I kad idemo s tim vjerovanjem da, evo, mi stvarno smo u poduzetništvu s povjerenjem, onda u onom trenutku kad ti brojke nisu baš, ajmo reći, najsvjetlije i tad zapravo si u povjerenju i nastavljaš ono na što si pozvan. Jer prvenstveno, evo, nekako iz svojeg iskustva, a vjerujem da će to i, evo, gošće potvrditi, da matematika nije ta koja onda određuje da li je to naše poduzetništvo smisleno ili nije. Znači, ona je važna, ali nije ključna po meni. Zato jer, evo, razgovarajući sa ženama, mi kroz različite faze u poslu moramo nekad i poboljšati neke vještine da bi poboljšali i matematiku, a onda ja ni neću doći do te faze ako nisam u tom jednom povjerenju. Odlično, super. Onda, evo, malo sam te istražila, pa mogu reći ti si poduzetnica, imaš suosnivačica, si Centra za osobni rast i razvoj, plus dodatno još volontiraš i sve to, baviš se sa logoterapijom. I evo, logoterapija govori o smislu. Koliko je važno ili koliko je teško raditi nešto sa smislom? Da li današnje društvo, znači ne samo žene, općenito, da li današnje društvo što radi, da li radi sa smislom ili radi, eto, već kao na traci što se radilo prije i prihvaća, ide nekako, kako ide rijeka, tako ide i oni. Zašto je važno znati svoj smisao i reći ne, ja neću tako, ja imam povjerenja, bit će teže, ali ja se borim da to što radim, da to ima smisla. I gdje se veže, znači, taj smisao? Evo, rekla si da je vaše povjerenje u Bogu i da vam je to stijena i da vam je to oslonac i kad dođu teški trenuci, a u poduzetništvu uvijek dođu teški trenuci. U poduzetništvu je važno rizik smanjiti na minimum. Zašto je onda, kad imaš smisao, zašto ti je lakše ipak s tim smislom raditi? Pa evo, ja bi se osvrnula na ovaj ključni dio koji si rekla, a to je da evo, rijeka koja teče, nekad mi možda nismo pozvani da samo legnemo i da nas ta rijeka nosi, nego da u tome nekako vidimo
koji je smjer za mene dobar. Nekad je možda to kontra toka i kroz to zapravo onda gradimo i sebe i poboljšavamo svoju vještinu, a samim time i rastemo u tom povjerenju. Jer po meni je danas preveliki fokus na korist, a premali fokus na smisao. A zapravo smisao je taj koji nam donosi življenje tih vrijednosti. I ja vjerujem evo, i da ostale gošće mogu potvrditi to da mi danas prvenstveno gledamo da u svojem poduzetništvu živimo vrijednosti. I da poduzetništvo i koristimo za to da bi neke naše vrijednosti došle u svijet. To je zapravo kao neki put. I nekad to nije lako i nije ugodno jer nigdje zapravo ni ne piše da je smisao ugodan. Smisao je zapravo teško živjeti i teško steći, ali ono što dolazi iza toga to je jedno ispunjenje i jedna radost. To je ono za čim mi zapravo i tragamo na zemlji. Naravno da mi ne možemo doći do potpunog ispunjenja jer to nas čeka tek tamo s Bogom, ali ono što mi možemo, taj maksimum ostvariti evo samo tragajući za tim smislićima koji nam onda zapravo daju taj jedan ispunjen život, a to je svakako živeći naše vrijednosti kroz, evo primjerice mi smo pozvane biti poduzetnice, neko je pozvan raditi u nekoj korporaciji, neko je pozvan nešto drugo, u svakom slučaju evo, kao što si na početku rekla, ti naši talenti su onda raspoređeni. Odlično. Sviđa mi se kako si to rekla i da u biti živeći mi trebamo iznositi svoje vrijednosti kroz taj smisao i onda sebe u biti ispunjavamo i dajemo smisao dajemo svom životu. Ne? Daj nam, molim te, reci, evo, 24. veljače će biti konferencija, to je vaša druga konferencija. Dosta se priča, vidjeli smo i po društvenim mrežama. Daj nam malo reci više o toj konferenciji. Pa evo, konferencija je prvi duhovno-poslovni događaj ikad. Evo, baš sam ponosna na to što smo već do sad odradile, a i evo, zahvalna Bogu jer je odabrao nas da mi budemo te koje to evo, donosimo drugima. Biće odlično, 5 top govornika i jedna od njih je evo ovdje tu s nama, naša draga Eva. Biće i don Damir Stojić, evo gospođa Topčić Mirjana, onda gospođa Nada Rukavina, isto poduzetnice sa iskustvom, biće i don Mihovil Kurkut, evo biće teme one koje su zapravo važne za svaku poduzetnicu ili poduzetnika, tako da evo tko god dođe imat će priliku čuti odlične priče koje ga zapravo evo mogu inspirirati i potaknuti da ide prema naprijed. Nakon toga ćemo imati ručak i iza toga su radionice, bit će 12 voditelja radionica i evo 7 tema koje ćemo obraditi tamo: Biblija i biznis, financije s Bogom, Franjina ekonomija, upravljanje vremenom i evo još jedna od njih radionica koja će biti, to je strategija, to će nam voditi naša draga Ivona koja je ovdje tu kraj mene. Tako da, evo, može Ivona nešto više reći u svojoj radionici. Vjerujem da će dati bolje informacije nego ja. Može. Evo, Ivona, reci nam ti onda o svojoj radionici. Možda za početak samo da nam se kratko predstaviš, s obzirom da si ti tu prvi put u našoj emisiji. Da, evo, Ivona Zgrabić, poduzetnica, očito, ali evo i supruga, majka 3 djece, ali evo imam i drugih uloga, i umjetnica, glazbenica, spisateljica, slikovnica i rekla bi da generalno zanimljivo obrt mi se zove edukator-kreator i bavim se edukacijama i treninzima, a druga stvar je da volim kreirati i stvarati, eto. Od slikovnica do projekata i taj jedan stav neki poduzetnosti, mislim da je to tema koju bi malo svi trebali nekako usvojiti, jer zapravo kad gledamo prispodobu o talentima, mislim da smo svi pozvani na poduzetnost. Znači, u bilo kojem smislu, bez obzira nevezano imaš da li li je to jedan, poduzeće dva, ili tako da mislim zapravo da taj postoji poduzetništvo, postoji poduzetnost, ja mislim da je jedan taj stav poduzetnosti važan generalno za život, za djecu, za mlade i da bi trebali malo više o tom pričati kao takvom. A evo, poduzetništvo me nekako prati od čak fakulteta,
po završetku fakulteta sam vidjela jednu potrebu u društvu, a to je da mladi nakon završenog faksa ne znaju di će i šta će. I to je tragedija zapravo. 16 godina školovanja imaš i onda ne znaš kaj će sa životom i kaj si studirao i zašto. I kad sam vidjela zapravo koliko sam se ja gubila i koliko su se drugi moji kolege gubili, ja sam pokrenula poduzetnički projekt. Evo, znači vidiš nekakvu potrebu u društvu, neki problem i mislim da bilo kakva ideja je zapravo odgovor na taj problem. I CCV i zapravo poduzetništvo s povjerenjem je odgovor na potrebe žena u crkvi koji su poduzetnice koji su se htjele umrežiti, a cure su to prepoznale kao jedan poziv, jednu priliku. Tako da sam ja sad već 4 godine vidjela tu priliku i onda sam se javila nekim poduzetnicima koji su mi ponudili u to vrijeme da mogu pokrenuti to, ali za 0 kuna. Tako da moje poduzetništvo kreće s onim, baci se na glavu rizik i eto, polako kreni. I tako je zapravo krenulo taj jedan program koji je već tad bio u kontekstu otkrivanja talenata, razvoja karijere, profesionalne orijentacije i to me pratio 24. godine. Zapravo u toj branši sam cijelo vrijeme, samo što ta tema talenata koja je meni nekako čak i sa mojim obraćenjem kod profesora Ivančića već bila, nekako se otvorila. Meni je zanimljivo da onda kako sam hodala, tako sam shvatila da je to svugdje bitno. Znači, talenti u majčinstvu. Kad si mama, kako biti autentična majka kroz svoje talente. Talenti u poduzetništvu, talenti kod učitelja, voditelja, znači roditelja. Pa svećenici časni isto, s njima smo isto radili, jer zapravo autentičnost isto u našem pozivu dolazi kroz ono što mi jesmo. I onda malo po malo shvatiš da ti Bog otvori jednu veliku njivu, a ako si poduzetan sve više to, kako bi rekla, okopavaš i onda shvatiš da imamo prilike, pitanje koliko ćemo ih oploditi. Jel, to je kaže se priča. Ko želi raditi da uvijek nađe posao. Da, to je možda i moj problem trenutno. Rekla bi se, ljudi koji imaju poduzetni duh, onako nekako uvijek si nađeš posla i novih projekata. Uvijek mislim da je poslije, izazov je da režeš to poslije. Ono što je Bogu važno i šta je u skladu s tvojim pozivom, da ne ideš preko poziva i tako mogla bi jako puno toga napraviti. Da ne bi bilo biće burnout, a ne, zato su ti važne i granice da znamo kad treba reći ne, a ne. Ali znate šta je prvo, šta drugo. Ne, ako čim se dogodi zapravo jedan taj nered u prioritetima, nema blagoslova. Znači ako zanemariš obitelj i svoj primarni poziv zbog poduzetništva, to nije, ne, posebice mi majke. Znači ja mogu pričati jer sam stvarno tu sa koliko već 20 godina skoro u tome i radila sam greške, pa onda kad mi neko govori, vidimo naš bebica 3 mjeseca, osoba na sve strane, ja velim, nešto šteka. Nije, jednostavno to nije zdravo. Evo, to su neke stvari kojima bi ja volila popričati, jer vrijeme ide, beba ta treba majku, ali onda zato je važno i tu poduzetnost staviti u podložnost Božjem duhu. Inače super. To lamače kak treba i ne treba. Inače dolazi do samovolja, ne? Tako je. Tako da evo više razne teme sam otvorila. Evo samo da se nadovežem na Ivonu. Super si ova Ivona zapravo posvjedočila. Evo ja sam, moram priznat, bila kod Ivone na edukaciji ovoj o talentima i mislim jako davno. I ono što je meni bilo prvo i najvažnije, evo baš kao što ste i vi pričale, bacila sam se u jedan besplatni projekt ili volonterski dio i tu sam ja zapravo shvatila, ovo što se priča da imam te i te talente ili ovo što sam naučila na edukaciji, pa to je stvarno istina, ja to stvarno imam. Tako da zapravo Bog umnoži naše talente i zapravo osposobi nas na način kad mi stvarno imamo iskustvo u tome. I tek nakon tog iskustva si ti spreman biti poduzetnik. Do onda si samo poduzetna osoba, ja bih rekla, nastavno na ovo. Tako da pozivam sve koji misle da su poduzetnici ili poduzetnice da prvo provjere
da li su oni samo poduzetne osobe ili oni stvarno imaju kapaciteta za biti poduzetnici, jer biti poduzetnik znači da... Puno šire. Da, i podnosi puno tako je, raznih stvari. Da je tu jedna velika, ajmo reći, količina rizika, samim time ti onda trebaš imati povjerenje u providnost, jer realno naše poduzetništvo je jako vezano uz tu providnost. Mi realno ne znamo koliko ćemo imati klijenata, ne znamo koliko ćemo zaraditi, a znamo koje su naše obaveze. I sad, činjenica da ti znaš koje su ti obaveze, a ne znaš koliko ćeš zaraditi, mislim, možeš ti neš planirati, možeš ti neš predvidjeti, ali vrlo, vrlo jasno i vrlo realno čovjek zna da većinu toga koliko god se on trudi, opet on ne može predvidjeti. Rezultat nije naš, on je Božji. I nekako je tu evo važno onda možda evo koristiti taj obrazac ponašanja koji si ti, Ivona, spomenula, kad misliš da si u nečem dobar, pa provjeri to. Evo, da, ja bi rekla, prvo volonterski. Ja bih rekla krepost poniznosti, da je vrlo važan. Jer da ne bi otišao brzopleto u nešto i onda u biti shvatio da je ipak to preteško za tebe i onda odustat. I u biti kad imamo poniznosti, što ja mogu reći za sebe, vidim da onda ti je lakše prepustiti Bogu sve te teškoće i kažeš je Bože, imam, teško mi je, molim te ti riješi to, ja to ne znam. Mislim da jedno to povjerenje u Boga je učiti se u tome da barem meni je bilo lakše savladavati određene prepreke unutar života, ne, kad su došle, a dođu. I mislim da nije problem bojati se prepreka, nego znat kad dođe prepreka kako odgovoriti na tu prepreku. Ne. Evo sad mi dolazi razlika između nas koji živimo vjeru kao katoličkih poduzetnika. Meni se čini da je da mi imamo šefa, samo naš šef je Bog. A dok recimo neko ko je poduzetnik, njegov šef je njegov ego. Jer realno ego ti nalaže daj više, daj još zarađuj, daj još zarađuj. A zapravo, evo, nastavno na ovo što je Ivona govorila, kad je nama šef Bog, ti jesi slobodan, ti jesi poduzetnik, ali Bog je taj koji pod navodnicima je za tebe šef, jer ti zapravo gledaš, ok, što je to važno ili ajmo reći što je to Bogu milo, a da ja činim kroz svoje poduzetništvo. Tako da mi koliko god jesmo slobodni i koliko god mi imamo, ajmo reći, fleksibilno radno vrijeme i na neki način tu ulogu poduzetnice, mi i dalje imamo tog svog šefa i baš smo sretni zbog toga, jer ja nekako čvrsto vjerujem da čovjek bolje funkcionira kad zna da neko stoji iza njega. A recimo meni je često puta tužno kad vidim ljude koji su poduzetnici, a nisu ljudi u vjeri, jer šef im je zapravo novac ili šef im je neki njegov idol, da, i to je nešto što onda nema onu dubinu, nego je to zapravo lov na rezultat. I to onak baš bude meni osobno žao takvih ljudi, tako da evo... I toga nikad dosta. Tako je, da. I nemaju mjeru u tome. Evo, baš bi se nadovezala, Andreja, na tebe ovaj dio koji si rekla da znači, ako mi surađujemo s Bogom kao poduzetnici, onda on ima neke svoje prioritete. I ako ti osluškuješ te prioritete, ponekad to ne mora biti najlukrativnija, najfinancijski isplativija stvar, nego nešto što je njemu važno. I nedavno sam ja imala situaciju gdje su me pozvali da radim jednu profesionalnu orijentaciju za školu i to je sad, kad bi gledali financijsku isplativost, 5 puta manje isplativo nego da ja radim sa menadžerima s kojima radim inače i coaching, edukacije i tako dalje. I ja sam donijela odluku da idem tamo i onda jedna osoba rekla, mislim, Zaka, ideš tamo, pa to ti uopće nije isplativo. Kad sam ja skočila. Onda sam shvatila koliko mi je to važno da mi znamo postavljati prioritete u odnosu na taj poziv. Znači, ako mene Bog treba tamo u tom gradu s tim mladima, on će meni otvoriti vrijeme i onda će nakon toga peterostruko nadoknaditi. Ali ne treba i s tom računicom, nego s tim povjerenjem. Sad sam shvatila da imam poduzetništvo s povjerenjem. Thanks. Da imam to povjerenje da ok. Znači, jednostavno ne razmišljaš o tome. I to je ono, kad bi vam rekla što najviše vidim onako među katolicima, evo nama
jedna ta zatvornost i uskogrudnost i zapravo jedna proračunatost oko toga koliko sam ja dao, koliko će mi se vratiti. To nije Božja matematika. Pa nije. Nego što ti sebe više daješ i daruješ, više obiluješ, ne? A zapravo, i di se to vidi? Vidi se kad trebamo milodar dati, ne? Ništa, sam neke zveca, jel? Zašto? Zato jer, znaš, jednostavno štaču, a zapravo što ti više daješ, zapravo obiluješ, tvoj stav je takav da ja imam. To je hrabrost. Tako. Ja bih rekla da je to hrabrost. Bit tako i dat nešto, imat povjerenja da će ti to Bog vratiti, a ne? A Bog uvijek vrati, obilato. A zapravo Bog nema veze s matematikom. Ne. Jer ono što svijet razumije je matematika. Sa svjetovnom matematikom. Da. A ono što zapravo je Božje nema veze s matematikom. I zapravo i je to u poduzetništvu. Ja vjerujem da si ti isto imala takva iskustva. Znači, ti nekad si baš dobiješ poticaj da, evo, primjerice, doniraš ili vrijeme ili svoja sredstva, a vidiš da nemaš uvjete za to. I ti jednostavno to učiniš, zato vjeruješ tom duhu u sebi, to jest vjeruješ Bogu koji ti daje taj nalog i na neki način onda tek iza ugla čekaš neke blagoslove koji su nevjerovatni. Ti sjediš i čudiš se. Jer zapravo Bog je toliko dobar da nas stalno iznenađuje. I to je ono što je meni uvijek fascinantno. Mene fascinira taj Bog, a zapravo ne možeš ni vidjeti koliko te Bog fascinira ako nisi otvoren. Ako nisi otvoren i ako nisi u povjerenju, niš ti ne možeš vidjeti. Zatvoreno srce niš ne vidi i niš mu nije dobro. Da. Tako kaže, u Bibliji piše Božje misli su iznad naših misli, a ne? Tako da mi smo tu koji mi jednostavno tu moramo dati prostora Bogu da djeluje kroz nas. Eva, evo da i tebe čujemo malo. Pa da, evo već sam promukla. Mi previše pričamo. Da ne bi bilo zanimljivo slušati, upijam, pa dobro, i meni dobro dođe. Evo, ti si tu najmlađa. Pa je. Pa završila si, reci nam evo par rečenica o sebi. Pa evo, znači ja sam završila Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, sad već prije 4-5 godina. I evo, odmah nakon završetka akademije nisam stala sa usavršavanjem svog talenta, nego odlučila sam koristiti svoj talent za Boga. Jer nekak sam obećala dragome Bogu da sve ono što ću kroz svoj talent učiniti, da će to biti moje hvala Bogu, jer Bog je za mene puno napravio, pa evo, ovo je jedan predivan način, moj način da mu zahvalim, da kroz svoju umjetnost dovedem čim više ljudi do njega. I dovodiš? Pa ja se nadam, evo, ne znam, svaki feedback mi puno znači od ljudi, ali treba ostati naravno ponizan, jer velim, ništa nije od nas, mi smo samo, kako bi rekla, moramo biti prozirni, Bog kroz nas djeluje, Bog je taj koji daje i sve njemu pripada. Da, evo, ja bih rekla da je ovo poniznost, gdje ti u biti kad si ponizan daš Bogu prostora, sebe smanjiš, a Boga povećaš, daš mu prostor da on djeluje i onda jednostavno taj tvoj talent umnaža. I sve bolje i bolje istina. Dođe do toga. Evo, ja sam za tebe saznala kad sam bila na Progledaj srce 2019. u Areni i gledala sam i mislila se, čekaj malo, je li ovo slika ispod ona napravila ili pa nemoguće je u 5 minuta napraviti ovako. Meni je bilo nemoguće isto, ali to je baš bio taj neki poziv da se odvažim i to je taj iskorak bio. Bilo je jako teško izaći iz svoje udobnosti jer nije normalno da umjetnik kad crta treba publiku. Umjetnik ne treba publiku kad slika. Već kad je slika gotova onda treba publika. Nismo mi pjevači koji trebamo odmah kad izvodimo publiku. Tako da mi je to bilo neobično uopće taj sam poziv da ja crtam. Ali prije toga sam ja i inače mjesec dana prije toga sam si ja jako to rekla bi mašta neka željela da onak sam maštala, bilo bi fora na nekom koncertu crtat, ne znam, tako mi je došlo i mjesec dana nakon toga mene gospođa Ksenija Abramović zove da crtam usred i to baš na koncertu duhovne glazbe. To mi je bilo nevjerojatno koliko je Bog prisutan, koliko znam moje misli i želje. To mi je bilo wow, ja sam bila, ja sam se zaledila za tebe, pa to sam si željela, sad se to događa. Tako da mene Bog već i kroz studiranje mene usmjeravao
i pripremao za te neke stvari. A ja sam diplomirala s velikim portretima svetaca. Aha. Tako da mi je to sve bilo i dosta zahtjevan diplomski rad sam imala i filozofski, bilo je svega 2 godine sam pisala diplomski. I evo, zakoračila sam na pozornicu pred, ne znam koliko je bilo, 18.000 ljudi. Nisam bila ni svjesna u što se upuštam. Ja mislim da sad da me pozovu da bi baš jako razmišljala, jer ono je bilo, nisam znala, ja to naivno ušla u to, ali bilo jako puno napasti, prije toga misli da budem se osramotila pred Hrvatskom. Baš mi je bilo teško. Čak sam mislila da budem odustala. Trebalo mi je 2 dana da ja njima javim da li budem uopće nastupila. Ali evo, odvažila se i evo, od tog nastupa samo milosti primam, evo, do danas, evo, samo milosti evo, i puno. Meni je to super svjedočanstvo. Evo, kad se odvažiš, kad kažeš da evo, a Bože nije ti... lako. Ali nije lako. Jako, mi svi volimo svoju sigurnost, svoju komociju, ne baš treba izaći. Bog baš želi da mi izađemo iz svoje udobnosti i baš po tome se događaju velike stvari. Odlično, super. Andreja, jesi htjela nešto reći? Evo, htjela sam samo komentirati da svaka čast Evi jer je izašla iz svoje zone ugode i da evo, ako smo mi poduzetnici, da možemo uvijek biti u svojoj zoni rasta, ali nekad poduzetnik uđe i u zonu panike. Tako da je to isto, evo. Da. I meni je neobično, mene kad su pitali kao malu što ću biti kad odrasem, ja sam rekla da ću biti umjetnica, ne poduzetnica. Aha. Pa je meni sad to sve novo, jer umjetnost i poduzetništvo ne ide nikak jedno. Mi umjetnici ne volimo brojke, pustite nas u ateljeju da slikamo i to je to. I ja jednostavno isto i organizacija, ja radim po nadahnuću, po inspiraciji, imam puno tih projekta koje moram raditi. Ja sad radim sliku koja nema veze s ničim, ali ju radim po inspiraciji. Trenutno baš radim na jednoj velikoj slici. I moja sestra, Bogu hvala, imam brata i sestru koji su mi uskočili, zahvaljujući njima sam ja otvorila obrt jer ja sam bila bezvoljna, ne mogu bez obrta, ljudi traže slike, tu je web shop, tu su printovi, pa mislim to je isto neki način meni je žrtva, ali znam da puno više mogu slika ljudima prodati, naravno s obrtom, bez obrta ne ide. Tako da je moja sestra je tu poduzela, čak sam imala problema, nisu mi htjeli otvoriti obrt, svašta nešto je bilo, ali to čim je teže znači da je Bože i da moram. I onda je to bio samo znak, znači ja moram. I bila sam baš, kad je trebalo sve papirologije potpisivati, ja sam bila u temperaturi bolesna, znači sve se borilo protiv toga da otvorim obrt. Ali kak sam otvorila obrt, dolazili su novi projekti, sve raste i puno je lakše i bolje. Tako da evo, sad sam umjetnica, poduzetnica, moram se s tim pomiriti. Nisam samo umjetnica, ali imam ljude koji su s mene, moja obitelj i bez njih ne bi, evo, moja sestra komunicira s ljudima, prima narudžbe, rješava web shop, tu je i šogor, brat koji pakira, šalje printove usput i moli, znači sve je baš blagoslovljeno. Obiteljski biznis. Oni su se obiteljski raspodijelili po talentima. To je nevjerojatno, znači, da. Baš slušam i mislim kako Bog povezuje sve to. Da, ali ja vjerujem da bude to i naraslo. Moja sestra je operna pjevačica, vjerujem da budemo možda i neki tur napravili, pa neka svjedočanstva, da ja crtam, ona pjeva, moj brat isto se bavi glazbom, da napravimo stvarno. To mi je, evo, baš želim da obiteljski uđemo u taj moj posao. Divota, evo. Koje sve talente imamo, a ne koje sve talente možemo... kad damo Bogu prostora da se jednostavno onda se samo razvija i novi dolaze. Ja nisam bila osoba od pisanja tekstova, ali i to je došlo. Da u sliku napišem neki tekst, jer ljudi nekad možda ne skuže jednostavno smisao slike. Onda volim i tako napisati, to mi dođe. Nekad prvo tekst napišem, sad sam prvo tekst napisala i sad radim sliku po tom tekstu, a nekad napravim prvo sliku i onda gledam sliku i onda radim tekst. To sve ovisi kak ide. Da vidiš, tako ja i pišem skladbe i tekstove, zapravo kroz razmatranja dobim slike i onda ih opišem. Tak, onda to kažem, ide. ajme kak dobra slika, onda kažem nije moja.
Došla mi je, ne? Baš to nije moje, ja velim, sve to nekako Bog. Baš se osjeti da je Božje, to nije, kad gleda sliku, ma nema šanse, to je 100%, Bog mi je dao sliku pred oči i najveći dio se odradi u glavi, u mislima, znači kompozicija, cijela slika onda tek ide na platnu. Ali treba i vještina tu. To je ovaj dio gdje uvijek se poziva i ovo koje si spomenula, znači gdje ja malo, evo sad opet govorim jednu temu, ali znači mi imamo puno ljudi koji imaju talente, ali koji nisu izbrušeni. A zapravo ima, ne znam koje je to čitanje negdje na početku Svetog pisma, ali zapravo kad Bog je uvijek tražio vrsne, ne znam, kad je radio, kako se kaže, odjeću, onda je tražio najbolje ljude koji znaju kostime, ajmo reći arhitekt. Znači, zašto? Zato jer ako Bože nadahnuće se mora utjeloviti kroz nešto. Znači, ako ja nemam ruku i nemam u ruci tu vještinu, znači ja ne mogu to prenijeti. Tako da zapravo biti moramo djelovati. Tako i Eva je bila i vjerna u razvoju svog dara. Znači to nije samo talent, nego mi imamo talent koji ako ne razvijamo, nema ploda. Odnosno plod je manjkav, recimo. To je nešto što ovako, ja mislim da imamo puno više vrsnih umjetnika da bi Bog puno više mogao progovoriti ljudima u svijetu. Jer ljudi u svijetu prepoznaju estetiku, ljepotu. Znači ono kako unum verum bonum pulchrum. Znači oni prepoznaju ljepotu. I sad kada ti vidiš nešto lijepo, onda tebe to privlači, tvoj duh. Uživaš u tome. Ti uđeš i onda susrećeš Boga u tome. Ali ako mi isto radimo sve i svašta, to je isto zapravo jedna možda i zamka gdje ne pristupamo tom daru i tom, kako bi rekla, ostvarenju s jednim dostojanstvom. Da. Znači kad imamo svetu misu, ona ima svoje dostojanstvo, ona ima svoj početak, kraj, ne kasni se, sve je speglano, složeno na pravom mjestu. A nekim stvarima pristupamo, ma dobro, ajde, pa nema probe, pa kaj ćeš ma dobro, pa ne moraš sad sve točno, nisam baš Ja mislim da bi trebalo dostojanstveno pristupati, zato mislim, Eva je konkretno prepoznato je rad, zato jer imaš i kako školu iza sebe, ali gledaš dar plus uloženo vrijeme u školu plus tvoja vježba svakodnevna, onda ti vježbaš, kako jedan rekao super čovjek koji je za skladanje, Peti se on kaže, imaš 100 pjesama da bi imao jednu vrhunsku. A ti moraš 100 pjesama napraviti. Ne znaš da li će ta vrhunska biti 3., 10. ili 99. Takve umjetnosti. Puno je tih loših slika koje nisu baš najbolje ispale, da bi na kraju bila savršena jedna koju se izdvaja. Ne? Tak da. Pa je, ali to je, ja bih rekla da je to u svakom biznisu, a ne? Da puno toga ti moraš proći, jednostavno da ljudi moraju se osvijestiti da ne može biti sve savršeno i da ne može sve biti odlično i sve odmah iz prve, da se treba biti strpljiv. I jednim laganim korakom, ja se isto neću, ja sad svašta isto planiram, nešto novo, ali osjetim točno Bog pokaže, zna kad je vrijeme za koji projekt. Tako da ja se ne volim žuriti, ja sam stvarno mislim, kod mene možda malo i naopako, ja radim stvarno, ima toliko upita i na dnevnoj bazi, ljudi se javljaju, ali ja ljudski to ne mogu, znači eventualno ako dobim baš neki poticaj ili baš za određenu osobu, izvučem, to je osobi, na primjer, ne znam, javi se žena da je, ne znam, dijete poginulo, da je sva da joj treba neka slika da joj bude utjeha, to je moj poziv. Onda makar možda ni nemam neku inspiraciju, ali uzmem, ne mogu ja uvijek puna inspiracije raditi, nekad treba i na suho raditi, to je onda umjetniku žrtva, ali treba se žrtvovati, onda ima i plodova. Tako da ima i takvih situacija, pa treba osluškivati, puno moliti, biti vođen Duhom Svetim u svakom poslu i onda ima smisla sve. Da. Evo pa mi smo bili, baš govorili, imali smo ciklus sad jesen zima, sport i ekonomija i baš smo tamo sa sportašima govorili koliko je važna samodisciplina i koliko je važna ta disciplina. I njima je to vrlo, vrlo jednostavno jer kod njih je rezultat. Znači moraš
Imaš hranu, imaš dnevni red, ako Trening. to ne poštaje, imaš trening, imaš ujutro, imaš popodne, znaš kad ideš spavat, imaš svoj taj ciklus, Da. imaš taj svoj red. Da. I taj red, ako pratiš, taj red će te onda odvesti negdje. Ako čim ti izađeš iz nečeg, čim ti malo otiđeš dalje, ti jednostavno se raspršiš. I Yep. ovo što si isto rekla, to je, ako ćeš otići na misu, to je poštivanje, da ćeš doći ranije, da ćeš se spremiti. Kako ti poštuješ taj svoj posao koji radiš, nevezano da li je to umjetnost, da li je to bilo koji, sve je to važno i u biti je važno da tamo gdje nas Bog stavi, da tamo djelujemo i da taj dio koji uzmemo, u biti da to damo sve od sebe. Evo, kako si ti isto, Ivona, rekla. Ako nam on da talente, evo, ti si isto ekonomist i isto i glazbenik i razvijaš i jedno i drugo. I ako nam je on dao te talente za jedno i drugo, onda znači da očito da imamo prostora da to razvijemo. A ne? A mi trebamo uvijek naći vrijeme da budemo s njim, da njega slušamo, da se učimo njemu dati povjerenje. I ja mislim da je onda skroz naš život i smisao je onda skroz jedan drugačiji. Onda naš život dobiva skroz jednu drugu dimenziju. I kad znamo da je Bog naš, kako je Andreja rekla, da je Bog naš šef, onda u menadžer, biti... ja velim menadžer. Ili menadžer. Onda naš život poprima i drugačiju sliku prema drugima i onda smo mi sam naš život je u biti svjedočanstvo i onda ne trebamo, što je rekao i Sveti Frano, ne trebamo ništa govoriti, nego eto, možemo doći među ljude i oni će već vidjeti nas i značaju koja je to razlika. Je. Pa vjera zrači čovjeka, to je iskrena vjera. To se vidi. Evo Eva, mi u udruzi Poduzetništvo s povjerenjem ili zapravo u Catholic Crow Women inicijativi mislimo da je Bog šef, Isus menadžer, a odnosi s javnošću Duh Sveti. Može, sviđa mi se. Zanimljivo. Sad znam. Mi zapravo, kad nas neko pita o čem se radi tu u toj inicijativi, pa mi ti radimo za najveću korporaciju na svijetu. Koja je ta? Pa ima ispostavu u svakom selu. Znači ima ispostavu u svakom selu. Dobro. Najveći broj poslovnica na svijetu. Svaka osoba je važna, da. Zanimljivo. Da, upravo to. Ivona, možeš nam ti, molim te, malo reći, evo ti ćeš imati radionicu i tako. Evo, reci nam. Pa da, evo, znači nekako kako kolegica Monika i ja dolazimo iz tog poslovnog sektora i puno radimo sa menadžerima i vlasnicima poduzeća i puno smo nekako hodajući s njima i kroz coaching i edukaciju i tako dalje vidjeli i puno grešaka. I onda evo mi imamo jednu veliku milost da smo plaćeni za to da hodamo uz njih i učimo iz njihovih grešaka, oni nas plaćaju, zamisli. Znači, koji je posao? I onda sam zapravo s vremenom shvatila da, znači, često puta vi možete imati nekakvu viziju. To se nama još posebice u crkvi događa. Imamo nekakvu ideju, znači mi vidimo Božji poziv negdje, ali to nije, kako bi rekla, nije spušteno na pravi način. Ostaje na razini nekog, ja kažem, zraka. A riječ je tijelom postala. Ne? Znači treba se utjeloviti. Znači to nešto se treba utjeloviti. Da bi se utjelovilo, važno je malo imati te manje onako privlačne stvari poput strategije. Kada pričamo o strategiji, onda kažemo ok, ja kao poduzetnica imam neku viziju za svoj posao, znam na koju potrebu odgovaram i tako dalje, ali kako ću ja sad ostvariti? Koliko toga? Kroz koje strateške nekakve inicijative? Koji su to mini projekti? Evo, jako dobro sad Eva spomenula, imam puno stvari, ali onak vidim da to nije sad ili ono na srcu me. To je strategija. Znači, znat prepoznat svoje resurse, kapacitete da bi ti to što želiš nekako stavio u prostor i vrijeme. Ne, znači, da li u godini 3 ili 5. Ono što je kod nas, recimo, inače, znači, mi imamo Edukator ID, program koji se baš bavi otkrivanjem talenata i među ostalima imamo ID za organizacije. Sad, koja je razlika kod nas kad mi radimo strategiju? Mi smatramo da strategija treba krenuti kod poduzetnice, od poduzetnice. Mi onda to kažemo od identiteta do strategije. Jer ja sebe ugrađujem u svoj posao. Znači, moji talenti kao poduzetnice su moji primarni i prvi resursi. Kao što je Evi Kisti, njezin dar i škola.
Jel? I sad ili tebi znanje za savjetovanje, vidim da imamo talente utjecaja, možemo pričati, znači idući 2 sata, trebamo neku dužu emisiju, jel? Znači, to su naši primarni talenti. I sad zapravo, mi kad ulazimo u poduzetništvo, to je naša najveća snaga, iz koje mi čak crpimo i jednu radost. Jel vi kad koristite područje talenta, imaš radost u tome. To te ne troši. Ja sam bila umorna dok sam šutila. A kad pričam sam odmorna. Nekom je obratno, jel? Razumijete? Nekom je to obratno. I sad šta se događa? Stvar je u tome da vi kad upoznate sebe, svoje čežnje, šta ti želje i tako dalje, onda u suradnji s dragim Bogom, obično to tako ide, zapravo to spuštate na razinu strategije, nekakvih planova i ciljeva. I onda moje, s obzirom na šarolikost mojih projekata, kažem, evo gospodine, ja sam to sad raspisala, ovo je plan, molim te, otvori šta je tvoje, što nije zatvori. Tako ide moja suradnja sa... Ja imam, recimo, moj problem je bio taj što je moj kreativni potencijal prevelik i onda tu cure previše svega. Znači, ja znam u startu da barem 70% nije od Boga. Nego je to meni baš došla neka super ideja. Kako sam s vremenom, onda uđete u skrupule. Pa onda, Bože, pa moliš za volju Bože 72 devetnice, ne? Znači i ne krećeš se. To isto nije put. Znači treba biti jedna mjera. Bože, evo, ovo tu je plan. Pomolim se, devetnicu recimo prije nek radiš plan, to bi bilo dobro. Onda odradiš plan i onda predaš s povjerenjem dragom Bogu i vjeruješ da će ti on putem otvoriti. I onda se zapravo zna događa da jednostavno vi po okolnostima shvatite, ja to znam, mi smo čak u našoj firmi imali jedan simbol vjetar puše. Gdje bi ja rekla, ok, gdje vjetar puše, ne duh svete, zašto? Zato jer mi idemo u nekom smjeru, nama se non stop škole otvaraju. 1, 2, 3, 4, 5, ok, Bože, kaj ti hoće sad sa školama nešto, ne? I onda vidim, aha, previše smo tu stavili naglasak, znači trebamo razvijati i škole. U tom periodu dok sam ja razvijala grupu, jer mi imamo i centar za razvoj talenata koji je vezan za crkvu, imamo udrugu Put uspjeha koja radi u civilnom društvu, imamo edukator koji radi s organizacijama. I dok smo mi postavili sve to, Virtograd koji radi s djecom, znači ja se zlala ko luda. Zašto? Zato niko nije mogao više skužiti te vjetar kam puše, znaš. Jer je, u početku je to izgledalo, ljudi nisu znali se ona bavi, jer ona pjeva ili se ona bavi ljudskim resursima ili piše slikovnice. A zapravo, ja sam unutar jednog dijela, ali Bog koristi sve moje talente. U smislu, ako znam pisat, pišem slikovnice. Ako znam pjevat, pjevam o izgubljenim talentima. To su samo jedna sredstva, i to sam baš htjela reći, zapravo mi smo dobili život kao dar. Da ispričamo priču života. Zamisli kao da je vaš život ima jedan scenarij i sad postoje nekakve ključni elementi svakog dobrog filma. Vi ste glavni glumac, Bog je režiser, a zapravo ti naši talenti su kao tvoj kist. Znači, talenti su zapravo način kroz koji se sve to odigrava. Što više talenta izvučemo van na površinu, to smo mi više živi. Jer više nas sudjeluje u izgradnji te priče. Super. Na tvojoj radionici će sigurno biti živo. Oće, evo, kolegica je, kako bi rekla, ja sam ta malo ovako, ne znam kako da objasnim, srčana, inspirativna, ovako pokrenem ljude, a kolegica je drugačija, ona još je umjerena, strukturirana, onda nas dvije u kombinaciji smo jako dobro. Da, to je najbolja kombinacija, da se nadopunjujete. Upravo tako. Ona je, ne znam, ja sam ruke, noge, ili ne znam kako bi to mogla reći, ja sam govor, ona su ruke, noge, kožiš pa usmjerava, eto. Monika Bok. Pozdravljamo Moniku. Ja pozdravljam Mirjam, ja ćemo imati drugu radionicu i evo Mirjam, morat ćemo se dobro pripremiti jer Ivona može pričat uvijek sve. Eto, čovjek je uživa slušat. Čovjek je uživa slušat. Super. Andreja, evo, pri kraju smo emisije, meni je prošlo brzo vrijeme. Da li želite nešto reći kratko, svaka od vas? Evo sad kad sam čula Evu i kad sam čula Ivonu, nekako mi je došlo zapravo da smo svako od nas u svom životu slikari i da nekako imamo to neko platno ili kao što je Ivona rekla, taj neki svoj film
Evo, što ćemo mi naslikat ovisi o tome što mi čujemo ili zapravo kakav odnos imamo s Bogom. Evo, ja vjerujem da svako od nas je osposobljen za naslikat ono na što je pozvan i nekako da svi bi trebali tražiti tu svoju najbolju moguću sliku ili najbolje moguće djelo. I naravno onda kad jednog dana nestanemo sa ovog svijeta, ta slika će biti zapečaćena. Evo, to mi je ono nekako došlo. Trag u Tako vječnost. je, da. I ona, kratko rečenicu, nešto za kraj, molim te. Pa evo, Kratko. da, kratko. Pa mogu kratko. Evo, stvoreni smo da stvaramo, svi, jer smo na sliku stvoritelja stvoreni. A on je Odlično. stvoritelj. I dobili smo darove i talente da bi na jedinstven način ljubili svijet i proslavili Gospodina. Odlično. Eva, Pa za kraj ja, nešto. evo za mlade, one koji još nisu svoje talente otkopali, a imaju ih i možda imaju neke strahove da se odvaže. Ako sam ja stala pred 18.000 ljudi i nacrtala Gospu, onda i oni mogu otkopati taj svoj talent. Samo nek sve nek kopaju s Bogom, jer Bog ih treba, Bog treba naše ruke, Bog treba naš govor, treba naše noge, jer evo, kojima je više dano, od njih se više traži. Tako da, evo, s Bogom je sve lakše i ljepše. Apsolutno. Evo, ja ću reći za kraj samo usudimo se biti hrabri. Usudimo se dati povjerenje Bogu. Ja vas pozivam ovim putem na konferenciju 24. veljače na Katoličkom sveučilištu Sveti Duh. Dođite, pogledajte, u Hrvatskoj imamo očito puno dobrih primjera, uspješnih primjera, budimo zajedno i vjerujmo da nas Bog vodi kroz ovaj život. Evo, neka nas Gospodin blagoslovi, neka nas čuva. Dragi žene, zahvaljujem vam što ste došli, bilo mi je jako lijepo, jako ugodno i vidimo se u veljači na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Vidimo se. Hvala. Posve sama na obali mora tvojeg svijeta.